turongeye turabasuhuje mwahisemo neza ko mwakurushisemo gukurikira Igika TV Rwanda. Ni amakuru n'ubundi avuga gwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, by'umwihariko avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burengerazuba, aho ingabo za M23 zamaze gufata umujyi wa Goma nkuko twagiye tubibabwira mu makuru yacu yagiye atambuka. Twababwiye ko ingabo z'umuryango w'abibumbye Loni zakomeje kugenda zaka ubuhungiro, ndetse na bamwe mu bandi bakozi ba Loni bakomeje kugenda baka ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa sabo bonyine abo bakozi ba Loni batse ubuhungiro mu Rwanda, kuko kumurikiye ku gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 27 z'ukwezi kwa 2024 na bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gutsindwa n'umutwe wa 20 wa M23 bakomeje kugenda bambuka umupaka uhuza u Rwanda na Kongo, ndetse bahita baka ubuhungiro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi bibaye nyuma yuko abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Goma. Ubuyobozi bw'uyu mujyi n'ubw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kugenda bahungira Bukavu bakoresheje ubwato. Bamwe mu basirikare ba leta bari muri uyu mujyi bahisemo kwishyikiriza M23 bamburwa intwaro, abandi bahungira mu Rwanda. Abahungiye mu Rwanda bakiriwe mu karere ka Rubavu. Inzego z'umutekano zagiye zibagenzura ko nta ntwaro bafite, nuko bahita bakomeza kugenda bahabwa ubuhungiro. Abarenga 20 binjiye ku mupaka bitwaje imbunda zirimo amasasu bazishyikiriza ingabo z'u Rwanda. Uretse abasirikare ba FARDC n'abakozi b'umuryango w'abibumbye barigoma abahungiye mu Rwanda, ndetse biteganyijwe ko bari bujyanywe i Kigali bagacumbikirwa muri hoteli zigiye zitandukanye. Kugeza ubu mama 23 iri kugenzura umujyi wa Goma, ndetse yanatangaje ko ikirere cyawo gifunze, ndetse ibikorwa byose birebana bibera mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze guhagarara. Uyu mutwe kandi wasabye abatuye muri uyu mujyi ko bagomba gutekana. Bagize bati kubohora umujyi byagenze neza, kandi ibintu ubu ngubu biri ku murongo, bityo buri wese yagoma mu byo yikoreraga. Njyewe nitwa The Fresh, iki ni Igika TV Rwanda. Mukomeze mudukurikirane, mugende mubona amakuru agezweho.